برج الدلو اكتر حاجه بيكرهها، اكتر حاجه بيخاف منها هي التعلق. ليه برج الدلو بيخاف من التعلق؟ لانه بيخاف جدا على مشاعره، بيخاف يتعلق بحد والحد ده يسيبه، بيخاف يحب حد ويطلع الحد ده ما يستاهلش، او انه يرتبط بحد ويطلع مش هو ده الشخص المناسب، او انه يصرح بمشاعره او يعبر عنها لحد ويطلع الشخص ده ما يستاهلش. بيخاف جدا على مشاعره، عشان كده دايما بيخبيها، ما بيحبش يعبر عنها لحد او يقولها. وده بيخلي ناس كتير قوي تفتكر ان هو شخص ما عندوش مشاعر او ان هو بارد، يعني ما بيحسش، لكن الحقيقه ان هو بيحس، بس هو بيخاف يعبر عن مشاعره لشخص ما يستاهلش، عشان كده دايما بيخبيها. في الوقت المناسب هتلاقيه بيعبر لك عنها، لكن لما يكون متاكد انك فعلا تستاهل تعرف مشاعره، او فعلا انت تستحق المشاعر اللي هو حاسسها ناحيتك،